la wathaitha nesa wathi kutania kuthayuka kwa Yesu Kristo na yumuthenya wa thela takivyo nina udhocha na moko ili tukwatia nyendini wa kilungu cha uima wa mwi kila kiete kwa kukondo osio wa Nature Vital Wellness Center kila kithia wa ungu wa Dr. Simon Kitusawa takithio kanata kawaida twithia wa baato yo manesia kanato yo bundisia na kunenga solutions ya mathina mama wala methito me kuthinya kwa ivinda ya saa withito imantha uiti museo ndu withito uito nae I'm sure ndu ketha withito uito nesa ndu witho iminite kilungu cha mwe kana osiuma wende na kuito uwo umwe nina uthocha ndini wa kilungu ndakitali kide musesi wa Mutongo TV na ukethia musesi wa Mutongo TV na tuitungianga imo byandu imamina siku kusia usherekea Pasaka amasoke maundu nimo na peka indo wanena ka takeda utu nuita wanesa lutwe musanda wakwebimbya moi kana mii kana miaka twibati manisi maundu alamelekela wima witu wa mwi karibu sana musiaisia Nakitali oyu andu ni madhinie na maiweta angi kwanza mesa weta mabinie pyo kana mugeza mana mundu kumbe awaite tene ambia ukwanywezi andu akuma kwani lazima wamba otwa wani andu ama kusibitale ni kana makati ya every process ni kwithiwa ila ona inabino neto na wata kwa wibithilela so makwani ngomenda aithi na mundu wakwake ende enda mundu na ile na aile ni maume bala makwatano mamina na ukwa kana maende na ukwa umundi beti weiseme sana yitwe kisi kana cameraman kurutethesia tina sindu tienda kwibundise na sioba undu andu maende na kukua sindu imwila mesila na kundu kula kulika mathina na kila kituma kulika mathina na tutanambia ningu kuonye kunomo na kukutenomo undu kwitha kuilie tusisie moko nomo na moko matenomo undu metha mailie na nundu ninene kaluluka kunuka bya weyumbikuya ba okay nundu yusu ni beti na nizika na beti u kana ni wizi kana ni we nundu I'll show you some very special things but now tambiye ba ane lini tukwibundise ndo konya mwe wa mundu buonda katika maomeba katika mawa na wenda umana kana wina thina ni laisi ona kau mauwa mwe maithia wana early signs kana symptoms okay ila ndo maende na kukua beti peki mkita wa osteoporosis kwando lame katika health sector nima related muno na kiuni mesini chao osteoporosis ni balau kaukethia mundu nuambi ya kwitha ena undu miake songete ambatite mwe wende na kwitha we weak okay weak mesia mwe wake ni mbingi undu miaka yikirata isongete na peke nukimango ndo kutabie keletu osteoporosis mabine mabikamia weak maketha mena deficiency ya calcium makambia kuthin mo ene waona tutanaendea waona mundu aikuwa ukona kamwili kaniba hivi mundu ai munene muno lakini undu wende na kuwa ni wende na ikata paka tumoko tukathekeba nicho kikonde kilela exactly wende ne saikeli niwewie musemo mukamba wasia inyango mbao ndukatamuke ndemwe okay wenethia ngumbao nde maso wisengai etha mutumeoni wosia ete aume yangu mbao ivisio ndei kila kitumete etha abia unundu achau so that is clear osteoporosis ila mabindi moka makanimeba makathekeba makasia some minerals makasia density na maybe comes na ka stress kanini ni utumabaluka katoleka nini ni babikamie weak yani bidi yuno tuleka takiwa ugethia no uto sendi etha uitola ikuite ka stress kanini ni mabini mabikamie chao very weak isuni sindi mwila si ukana na chao no kuno nicho kwenda tuine no mundu tunene in a very practical way na tuitabia andu kila mato na kwika umundu no nasi tuigia China
Nundu tigo tumasenda wasito eka nundu ni mama nzo methetia ni mama ndete mundu ni mawiti na mwana ni nayo lwamo okay nundu ni mwana nete practical life sio ngona mundu na miaka ya na 120 a very strong mundu wewe na miaka 120 ukamsianisia na kwenyu lai na miaka 60 ukethia uwe na 60 Kenya kwitu kamba niwe mukuku taule na miaka ya na kwambata in China so now in only condition pala with ya mabindi ma become weak ma become thin ma become fragile na wesa kuja no matter na ku break anytime ku break isu katika medical terms to meet a fracture okay bindi ni kata niko mituki okay na kaindo kanina kwa ni utuma mali kama thinani now kila kiape ni ya mabindi meza mecha ni ndo isi ndawe no ndu atu nene ni sia itimoti aba kila kieleke loba na kila kitu mutuma tweak the mabindi maitume strong ni healthy mundu yote that wine ni omundi inoni special ndawe ya ndalame na thino mabindi kwitha me week uthingwe maye moku amwe uthingwa mefatich uthingwe malaria joint cia lelile kana uthingwe tenda kwika maundu ngoni kwenda lakini mwindu tona bina mpaka wa moko ni sikeni tukina moko nuthela it's very easy so ni ndo so menda wesu benefits yayo it's a very special lakini tena mbo so mandiambo kutabia ki so andala mekalite na madhina yule with ya ila mundu wakua from 45 years and above aka alama dhika katika menopause ni mume dhamia ndo mambe kulika katika dhino chao osteoporosis ni siniki la maende na kuonja calcium level yene na ikata na calcium ya theya wona mae makosa tuwa mituki mamitungi ayingi mayidhame siti kwenda ando ame yalikana kawaida but they don't know that they are at risk ya chao osteoporosis okay so mundu mukana wabika menopause ya mana ni gwandialwa bana niko mie mithia lidela chuma kidela mundu mukwa kosa tuwa hivi ime painkiller this vitani aiwa ainango to antibiotics na to some painkillers ni watu ngia calcium mwili no na esa kunengwa ndawa kuwa ni calcium it will never serve the purpose nundu calcium pe undula ya absorb ya mwili and then na vitamin D mwizundu kaa kwata calcium ila tunene ya thina mabindi pia bone marrow ni included not with of course even in general yeah na akai amigi makwata ni kindu the back pain the back pain na mai ko sakindukita wa angini makosa na mpaka appetite actually early stages ni musi akwalwe mungo non stop kilebi na mundu yase ni alwe mungo angi posture ya mwi with ya mundu ena kala ulinde kalu no kalile ata mundu kalu ewe mungo ewe bata bekita mungo wa mwana kana mungo wangu ewe ndeta ikita kuno asensie cha posture ona ubinuka kana ikoma no asensie mukomele wake that is some of the signs and not mataki wani osteoporosis ni the smokers kana andalama too much into alcoholism asuni mataki wani muno ni osteoporosis and wangela mataki wa muikuwa ni andalama tedhane vinde ingi ya kwika exercise mundunda tembea na kile vile kala ndio bisi nende sawa kwa tamana kwika exercise so these are some of the simile andwalama ataki wa groups sisi taweta na ingi mbingi ningu utabia kila kiapenia now let's talk about this ila wewe ya mundu katika muisio uwa osteoporosis mabidi tasema become weak na thin na lose minerals actually no deficiency in short general terms nundu itilo ni matakitali musi okay kuni mekwenda kugwa the exact point maze mwana ndagitali no angangie muno no ngina tuelesia andui kivyo mukila matona kuelewa iyo on the generally ito deficiency deficiency ni kindu chako sekana mwili chako sekana niki nundu udumyaka yende tebena 10 where joint siambia kwa the inflammation too much uric acid kutu ekakosa uric balance na pain either kwa wingi muno calcium make that they depleted in the body now yunda wesi ukwete it is a special calcium ito vital cal it's one of the best Chinese products it's a TCM mitila iba indini on the miti one moye okokwito na ngami samoya miti moye na misama okokwito but now you ndaweno ni combination ya very special products in calcium peptide ukede ina mpaka vitamin D ndeni ikutede absorption
ando ingi mea wa endo kota suwe ni kendo kwa vitamin D dumaswane vitamin D ikita kuactivate suwe ikita kuactivate vitamin D sun will never give you vitamin D never kiugizo mwencha mukitini kila tukita kuwekea ndo tegwe mayigata maibundisia suwe ikita kuactivate you vitamin D it is here na ndino wa calcium inoitwa vital cal Vina combination ni kutethesia kuminywite ni kutethesia mpaka absorption dinu wachao mabindi ku ikarepair even the cartilage pathingwa ndawa itutethete nature vital tanda weno kwando lemena dino wa joint issues joints and bones nerves and muscles mobility ukedia mundu tana atembea mundu tana asunzuma laise mbona in fact mpaka akama miaka 45 very young so hata ni mundu kuthi haja aikumana na vinya kana yukila usaithi wite mabini mabini ndakumana yengi mwithia mundu kumana so akatumia none waka sawa pio na wema kwa sawa uno you must get well it is capital letters it's a must okay actually to advise yandu take 2 of this wamine mwesi okelengi uimina ile ukasuzuma lauta kana ukeka press ups takana biba ndo baka akwalia na ndakitale ninywa ndaweno ina naye kwa minyoni si okewa ni na ingi isuni akili yaku ithi tunyitano nikena mamino myenda wa masi okewa ingi masi oke matu wae kuti titumia synthetic medicine tutumia natural medicine na natural medicine ndawa situ nundu ni sumete China na India ndawa situ sidiliana the symptoms idiliana the main cause of the problem cause kila kietete either ni deficiency tuikuita chalia tuita kila kietete chao chalia kele tukekangu kulia tethesa mutu musia isia thiyathi ketha thi mundani kwa kuwi na liwone mwingi na ni tono ko batangetha ni wisi yai batamu ngetha mbua yuite nesa wa mino kwa ngathi yai na wa miali wa kuwi na kuyende anakuwa peke tumicha utumota ketha ndo moketha tiwa niki nundu kinu kila kitu no ko batangi nimbetangi kinu kila kitu no tuma liu waku utetha wina ngetha ni wiki hata nucho waye ko kila kitu mota ketha chao faingwa Gule kele. That is what we call nature vital. There is something else mwendo kutabia. So andole medana locasium. Okay, nungu ni depletika na maima na majority of them nandola mambia kupika katika age let's say 45 and above assume katika high risk muno okay umungi anasiana nini ina calcium nundu mingi you are green vegetables they are not so much into vitamin C ya boost immunity yo pena sino mbigi muno iko second ndini wa mia nundu andoni maumia katika food mambia kwa products maika kwa sino ila alkaline mambia kwa sino ila acidic kuguma uwethi ya generate ya mweni kilebinda mwi pH balance ya mwi pH manishata pH manshaka na ni taisisi yake the balance ya alkaline na acid okay tuithia acidity hizi ulombe wa chao alkaline echo ona ndo amela tu madhima mathina maumo to mama ritha mama wa mana mena sumu mingi muno ndo tima na thina ku bala wiki data nundu pH ya maumo ni kana twaisia acid ni mbingi muno wa chao ebuye pH yayo taise tuithi mundu ona ndaisali no wakolile nundu nyindi ze mumisi amwiki hata ai manye ndia na tuiza manye ni ya mono ni ndai kala ni kende dukanake wewe wa moya mimi ni woko ba wikale beti wa mwania wewe wa moya mimi ni wewe angayu ikiuni cho class cha town waitekala na chapati ngano misele na ma umena machoma withi nyama chemsha withi nyama boil broiler withi ndoko witha yani ula utombanisi tuisa kuita ni munene mbegondo akili yakwitwa makukonia na ula munene ni deficiency si ndu ila mweza hivyo kwa sete mwini kwako tambie kuitungia it might cost you and let me tell you Kelly tutediano no it's not about coming to us nundu na kwenda ku save silingi mana eli ukezo tumia ngili miongweli okay osindu iwe makudhoa or green yani we no na kitu spinach imagine ndawa because it has high alkaline levels spinach don't need kudheucha na mauta ndo alama kanga ambo kana kitungu ni gwiza mugu ndisiendi ndukambilo kanga ambo kana manana
ambako mananote mundu nano amino ikanga nisumuye mwene ya become poison sorry ndi mundu nanangia we ndimu kadho manana soko lakini nanano ithambia no itilanga no yeyithi mundu aya iteze we bagitaenda ongela sula mozeo leo ni tunda mapatia lakini mundu wenda kithu iki wati ni ngimu wabokoke wa Yesu ni ukalagia the ukalagia the ai mundu yuwa tusema bana wikika mchuzi wakangena na nyindina wabato ikanga no mamutu mutu kangia anakawa mwidita unyesi ndo ndisu lakini no thina wende naongela mwini kwako kiuti cho tu nene ya mabindi ma mundu wina osteoporosis mambia ikanga tuyambo utana mboto nyama bino ndo mailene ndo these mundu iba kulite miti thiba ndo mataje kana ndawa cia Nature Vital Clinic ni ndawa tested tia ya mukitwa kulanya bana mwinenga mundu waka hospitali kuitu kamba utaneza kwambia kuitwa kamba kuita member ukutani wana license yitu kula gombeti na hospitali wana license ya Nature Vital nicho idiro tayiti ya kungua mete okay na kula tu udiro tangazi and official ukebya matakitali maitu certified by the government mena mpaka banji situ kana mena logo yitu okay ndawa ya Nature Vital ni ndawa calibrated ni ndawa na dosage tinda okita ewa enda vucha enda ugo wakiuba yaso bawete tukuikie kidoiba no kwatia I mean you are not in that class tulimundu kusindana nake nichoze uteza kuyo batu yunga mabatu kasi ayi tunasindie twanengwa ikombe twabo kina tukunudo visa tina rais wa Kenya we are not for that ivite katika health yandu wakwatia na health ya neto the ilasiandu alama tumite ndawa hivi kwa miaka Chinese ma practice ndawa ino zaidi miaka manatatu you cannot tell me and matumite ndawa tutezisi au maito na mateko over 300 years actually nondu Chinese has been on the natural medicine for over 5,000 years koma sia nutiwa kuma ndawa ino ya kwatikana from the company factory related to obviously the pharmaceutical companies it is 100% natural, zero chemicals, zero side effect so masia it has been in use for over 300 years mitino 300 years and it has been tested mpaka masukulu ma universities makase this is very effective kuundi onondu acheina matongonya ndawezi ukiria maikoma hospitali na hivi tuile onyo tuithi onyo cia asungu na tuitwa twendana chao na miti ngwate bana ukile ametela bakendi mbaitu ko lawilolete kilungu kikwa ivinda yambe ino ni Nature Vital Wellness Center ithai unguwa Dr. Simon kitu sawa na metha na mbongese ke batho konya ndaketali ko lawilole tukambe kwa sekanye ni athini bwe ni mathina ma mongo ni wasialia mawoni makwa ni wana athini woni mwewo wakwa ando no mubikiata namba situ cia simu by this you screen ine na tina branch situ ilango montaje wala tuwi na tio ndawa inodhidoka inoitakito nene ma osteoporosis moti na ndawa cia joint tina ndawa cia kila muthemba tina ingi mpaka cia utungia cartilage ko uo na mundu wekitwe chuma mwi mundu kitwe chuma mwi utako mundu umiwe ni caps the ekiwaya plastic it doesn't matter mobile kukweka lake tinyi we have a solution for you maubonge maito umawe mulolongo hotel connection tubingwete kila muthena ulongo we masako palangu tinda une tubingwete kila une kwa kweli tuna branch ni wote palangu tinda une masako asante I was building the opposite so center ulongo we tala wabetuka ABC kana ndo nyamboka 100 meters kuma ABC Nature Vital bionabu kuya sikali alama sunga kila muthena azukali mena uniform okay tina response coordination zio munomba ka the police matala in case of anything petu mwana tunasumbua ngando kama katata kwitu security ni enough okay kaima naka yoso so ukamuta ukia kwitu kwina asikali tala clean kitu to every single day Matuti Cooperative Bank via MB Plaza Cooperative Bank ti ngoloba ya Keli okay ukangoloba ya Keli uma lift nio ulika Nature Vital Wellness Center woteti Ruby's petrol station Ruby's ibango ni hyper na unibe na uiti munene pio we water clinic so Ruby's petrol station ngoni hyper Tuesday tibingwa hospitali wito wa Emali
mali to Equity Bank first floor indi kote tha yulua mabanki bengi kila bandu bonde te Equity Bank first floor palabe Equity dukakulia mali amuka ukitebu ubo musio na chuma kitu munenga metalatila kula matakitale metuma mobile makwitha ubo musio nikana andu on the arabeno kuwa miaka miongo mwanza kwambata Nature Baito ina programs yo mono giving back to the society itwa Golden Care Services Golden Care Services yenengwa ndolame na 70 years and above uitwa wonde ungamiwe ni program isu na 30% then da wani ya silingi giliomwe kwa hata kutomo ziandika bandu witewa na silingi maana muonza either we na miaka miongo muonza kwambata ko uitwa wonde ni 30% uiviwe ni Golden Care program peki tumichano kwa makuitwa keli peki tumichano kwa mana chadia andu makoa make ukito dambi wa make kalamusi makaboya pa kila makuye utetele makuye tuane mali ti asi ya mana dhenia angi mawaye maitwa ya mata indo ila metroma kwete na sione ideka matusomethia payungwa pata baitwa kamba wasi maitu maende na kuumia twene Nature Baito ni nova paingo pata maende na unyanda wa miaka na miaka na miaka Nature Baito is here for them yes tuyoka kutonya maundu mamundu ina wa osteocha ito osteoporosis yes tuya mani osteoarthritis yes osteoarthritis ni type ya arthritis you deficient lasi onekana ila with ya rheumatoid arthritis isu sakunene isu baadaye now beti ni kenana mbo matabia hii pala ili nikisitu sie kwitha chuma ki apart from kita nena okay matuko thanda tutione matakitali maitu teitha wote pa Ruby Petrol Station na tina hospitali munene mona tubingu yebau munene piu kwitu baloka kila mudha tubingu ite so from tomorrow matuko muonza tikethia emali una weta matuko nana makindu tikethia Savannah Hotel matuko kenda tuketha machinery matuko nana makindu matuko kenda ni Machinery Baptist Church matuko 10 ni Kibwezi Eastview matuko 11 ni Tambo bikabu kambu tikethia Sindamo Hotel okay tambo bikabu kwa atia ilo mau ala no momethiwa kukwa mundu kwitha kubyao keli tukwata ku na kwandikwata ku muwaku wonde wiba nuna numuchino kwandikite mpaka wendo mana balangothi ngo ya mundu ni noba ukatina bayo utina chau utina ngone na nicho ni ando ala memusi ekotinda etha ukamba ekotinda wikite yatu wenu kamusi umye yatu kinembi nondo kukinambi ni therapy na kukinambi ni ndawa andama kwa mpaka na soksi mundu loketha na mathina tenenu ukethia mwezwe na ndubeba nzebe ni wabinga nisie ukakunu kwa munuko katinda ai gani kanene andwala masia yenye mwako bina itawadhile kaisi nonda ba aume tina kwa itawadhile ilo kona bakitino benda thina mundu ume ila wezi mathina mali kambaka ba family ni aku na wendo mana mabombe yange huyo kabalati kuku kwa ili tokotabyo no mwako byake letu ino yetu hata sex gland yes ndukata mukena gikamba tiwo kila kindu chonthe kiba hip joint wendo mana hips yakwila sie kuuma it is easy to know so deficiency ya sindu kila cha yuko kuni kwa munomo ila wona kukwambia kwikalo kuni kwa beti nono nukotambukite musia isia ni nomo okay katambukite wendo nambo ya sindu nduku na of course ngaino na utenzi wabika Nature Baito wamana muniti ndugu kwa ya sindu ila simu yoambia ya sindu ila sina faida mwini kukuni nomo okay kuni nomo na waisa undu kuthukuma mabindi meba malangu mikibanda kama and so forth ila kona kukwambia kwikalo kelitu witha wizi dinawekata nona sia isu nisiambia kwikia kima nisiambia kwikia yani it's like now ndisika na kamera ya kunu na mone nesa babe simu siambia kwikata si kwikota cha kwita cha kuzwa kwa wakimocho ukilembewa ile ingi kimwe kiukome ya kila kigi and so on inoni deficiency niki mchambia kwa sekana mwini probably nibatona kwitha bena either uric acid inflammation, lack of oxygen circulation. Either oxygen ndio bikaku either wisi kana chaki nikieno miate ya kimanda balaji na kula kuatia niko kwa isotuma ikata na kitambite kuikota kiamba kuanda
riu andu masiani gwa nandie mao na ila wewe awe kala muno kukwatwa ni thiandi usaithia wa kiwina isinisi no suni either with na bad exactly yes now no wanda nundu akukomea kumuno nae lakini wokela mituke kuthikata kuthiandu kwa hiyo mina ndiko mwe actually mundu wambe mwandiko 60 seconds ni enough lakini etha yandi ni abetu kandatika ile ndatika itano na kuno kuandite ukethio noka kuna akiiba to ukunoka dola na ikwako kote wina thina aya tangi withia mundu ni waandie mwi onanda mana ungia nambiye kwa kwatilwa wewe nomo nondu wana ndezeni kwake ni kwatwikie kitinye baitu ekaikwitikila ndakameno itembete bado ekaikwitikila kuriski maisha menu nundu akwikala musi wete yetele kiboyi pape no tevyo na uniko pandu mekale wizithia muzi wa utindikie wa utwabasa tunisa kutungane tina ukuembeza mingi mpaka wisono yanziani tuye na mundu kuno tena utonekani wa mundu kutunga wa mawama ake mekale the answer is yes. How long? Maximum 0 to 6 months. Okay, 3 to 6 months actually 3 to 6 months mawama ke kota okay niki nondu tena acupuncture therapy silisito magnetotherapy machine wambokina alamu kuka whatever I think you should see that ni muku alamu kuka na masako alamu ambiye kuandikiwa therapy session pe machine uka unengo kime jambe ku hit jambe kwikia mutia amao yekia mutia wana bai mundu kwa runu wako nuzu sao kinetwa ite the circulation ya chau ya oxygen eliminate kiko eliminate oxygen ukegwa mbona kamoyo kainge hiyo mbona kwa andoka na kutuye kuandite mbona ni kwa mwakele duka mana andu makamana muyito bala wi mayambelo nyope nikila bunywa sumu wezo wa andu makamana ni wanduka ko ni mashata ndakamenya mbio circulate kwatia kukwanda no circulation kana poor circulation so kwanda kuno kwithe kwetona ndakame kwitha igandite poor circulation ndakamenya kwa oxygen okay umundi uko na nyangwa thisoko ila maya nini na ayuka aongeme na muyerere toke na liu witha wise gwekata mwako mungu wacha ikaungia unene oga na moko uona aziane yusi ngezi alela okay na kaini mutavizia mbaitwa kamba tina uniko nature baito ndivya netia yurwa vingi wetha runezo bika nature baito nyendio la lakini thano ndo tetheka musi wo posio nizi wiva umwe sibitali ni mbingi kile mwe kwete mundu amayo lakini nyi musi wo posio nisi numwe nature baito wellness center that is your home of total wellness tuikane ngano dawa ina sumu that one never tuikane ngano dawa ina chemical na ina side effect never na kuwa mo tetheke aba ngo bangi niyo gwe moya so tiba branch situ ni mbingu kila muthana alama ya kwenda otethio moke kula tuwi ndawa ino wona mi combine neno ino ita pure flow and ingi alama okite kwitu nature baito tumanengede ndawa ino makona ndawa ino ipurify ya ndakame nundu wona wa purify ndakame cells become weak nengenda ndiko mungu ne ndawa ino masama itu maithela yes ila wona ndakame kana luko mundani waboba na mbua ethiwa utuko komete wewe ngoya thalika maka imwandu musi mama ino tuizia mbua mama lewo witi itethi no misie ndemba si menduka mboso nisie na mala mwana ni mwana si uboba na utuko komete lewe mabati nemo wa ukila oke kalambi kasi haleluya ukazi mwina hata yewe niwe tu ne na kundi niki mundu ni wako wana ngadana na chao na medho already is in manifestation ndawa ino idhambasi ka make cells kuda si very weak wana si that si very weak ili kosa nutrients kuma kula kweli wisembeti muini niwe si very active sisi akomia siawa ninginda kama uzo yikiko mundu yabi yopanga kikonde kiyambi yakollo muna mundu ekambi yakwana kaba mundu na madhina mpaka udhiobia mpaka uyambi kala kedetu ninganya matukwa uke udachao akakuya nature flow 100% natural, zero chemical, zero side effect ndio kubitha mundu zina mobo daktari ndaka zitu siathela na ndo mayete letemende wa manyono na kwa ningwe kwenda
yuni waniko confused kati wa ino neno lakini nito neno susi necha baito tuko kwa nazoke lebi na twende no mandisiana twiminu kila ndeto sia kusia mudio kwa musese padingo uwa utenda wa yuruhande na munda kezo kukenga mundu okuya kana keki inda wakita manejwa mundu su ide tu imwesi tuzi kula wasomeana tuimula umu lakini necha baito padingo uwa utenda wana tenena kitu taukia because that is what we've been licensed to do and to practice. Lifestyle diseases siendawa ukaitu mutethesie tuthijani emwe ithionde andolame na kuwa miaka 70 and above pe no tethi wenu tuko manikuta wetana ngai imwathima kiyo kisio. Asante nyo tono nende kumana nondo juguma twambia nine manire chino mbingi ni kwati onakuwe musia yesia ni withitwa wisoma o maundu meke bathukanyo osetambia wikire kana ni wakwata uiti musio vane cha Vital Wellness Center yene kwendea kiwiyo cha kwaila mwe atwandikiari tukakomana ingi wa chumwa masata su Vamutongo TV ngwatanio ya mukamba nito wabeti wa mwania inu ni Mutongo TV.